Wah, tolong. Lo jayun, lo jayun. Ya, lo jayun, ya, ya. Mua đi này mà mình tanh đuổi vậy. Lại đi, tôi tanh luôn đi. Tôi đi ra đây mà một. Em kêu mày chặt mày. Guys. Guys. Oke. Oh. Kering guys. Aduh, lepas guys. Jangan lupa subscribe Probolinggo Fishing. Negerinya untuk guys, stress, tolong di stress. Kita akan apa nih guys? Curangnya guys. Oh, mantap guys. Cukup upper ya guys. Mana ikannya guys? Itu guys ikannya guys. Guys. Ondut. Kemana itu timahnya itu? Penyakit pemancing kayak gini kan. Tapi jangan dimakan, dikonsumsi kan. Mabuk masih. Mabuk. Di situ guys. Mujo ya, mujo mana? Serius, ini apaan saran? Probolinggo Fishing. Mantap guys. Oh gresek, gresek. Coba air ngarang kak. Sugon karo udah pakai tas. Kakak, yang bisa strike lolot ya. Gimana ya? Ini rongga-rongga. Rongga saja.
Mantul guys. Kek dia nak. Kek sambil tak kuju kon.